9 sati i 18 minuta, gledate emisiju Tačno u 9, a moja prva gošća danas je, kao što sam i najavila na samom početku emisije, Violeta Jovičinac-Petrović iz Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Nacionalni dan knjige danas će prvi put biti obeležen u našoj zemlji, pa samim tim i u našem gradu. Kako i na koji način? Možda da kažem na početku koji je povod ustanovljenja Nacionalnog dana biblioteke. Na ovaj dan, 832. godine, je ustanovljena Narodna biblioteka Srbije, naša najveća nacionalna ustanova u bibliotičkoj delatnosti. Dakle, to je jedan sasvim pristojan istorijski period u kome se razvija naše bibliotekarstvo i to je bio povod da se taj dan odabere za proslavu Nacionalnog dana knjige. Uzgred, proslavlja se knjiga kao institucija, kao medij, kao jedna alatka znanja koja se tokom razvoja društva i kulture koja je menjala svoje sadržaje, oblike i doprinosila opštem društvenom i kulturnom napretku. Na koji način će Nacionalni dan knjige biti obeležen u Kragujevcu? Mi smo za danas osmislili jedan prepodnevni program koji će se održati u Dečjoj biblioteci u skladu sa učesnicima i zainteresovanom publikom, odnosno potrebama zainteresovane publike. Znači, u prepodnevnim satima u Dečjoj biblioteci održat će se program pod nazivom o knjigama iz knjiga. Predškolci i učenici drugog razreda osnovne škole 21. oktobar su pripremili jedan prigodan program uz saradnju i pomoć svoje vaspitačice Nataše Marković, učiteljice Jelene Pantić. Pripremili su dakle program kojim će predstaviti svoju viziju, svoj doživljaj stvaralaštva Jovana Jovanovića Zmaja. Svi smo rasli uz njega. Slikovnice i pesma Jovana Jovanovića Zmaja su nešto što skoro svako dete prvi put bude prva od knjiga koje uzme u ruke u svom detinjstvu. Ovaj program će biti održan u 11 časova u Dečijem odeljenju Narodne biblioteke u ulici Milovana Glišića. Kažite mi, koliko su naši najmlađi sugrađani zainteresovani da posećuju biblioteku i da pozajmljuju naslove? Oni su veoma zainteresovani. To je jedna populacija koja pokazuje veliku radoznalost kako prema životu uopšte, tako i prema svim oblicima saznanja, zabave, tako da čitanje ne treba uvek shvatiti. Zapravo to i jeste funkcija tog čitalačkog impulsa koji mi pokušavamo da iniciramo, da uspostavimo u odnosu na mlađu populaciju. Ta vrsta radoznalosti je ono kroz što oni rastu, što im pomaže da odrastu, da saznaju i nekada je to kroz neke ozbiljne forme, a nekada je to kroz oblik zabave, što je prijemčivije njihovom uzrastu. Drugi deo programa obeležavanja Nacionalnog dana knjige u Kragujevcu, koji je planiran za večeras u 18 časova, posvećen je možda malo starijim čitaocima. O čemu se zapravo radi? Da, to je jedan ozbiljan program. Ja sam veoma ponosna programom koji ćemo mi danas predstaviti u biblioteci. To je, mogu slobodno da kažem, poseban dan za grad, za kulturu uopšte, jer ćemo mi praktično trosegmentnim programom prikazati jednu, može se reći, ekskluzivu naših fondova. Najveći deo programa je oslanjen na izložbu neobičnih i retkih knjiga iz naših fondova. Koleginica Biljana Jakovljević i kolega Tomislav Kenjić će predstaviti staru i retku knjigu i, da tako kažem, popularno neobične knjige iz naših fondova. A šta to podrazumeva? To su knjige, rukopisne knjige, knjige iz 18. veka i neka neobična izdanja poput bibliofilskih izdanja iz naših fondova iz legata profesora Jovana Mirkovića. Od rukopisnih knjiga moći ćete da vidite četiri knjige. To je Miroslavljevo jevanđelje, fototipsko izdanje, ali bih u tome mogla da kažem da mi smo zaista ponosni što posjedujemo primjerak Miroslavljevog jevanđelja, jer je to izdanje iz jedne ograničene edicije od 300 primjeraka. Ta edicija je izašla i objavljena uz pomoć u okviru programa UNESCO koji je nosio naziv Pamćenje sveta.
Dakle, Miroslavljevo jevanđelje kao jedno kulturno blago, čiji se original čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, je 1998. godine objavljeno u fototipskoj formi u jednom ograničenom tiražu od 300 primjeraka, što se može smatrati vrednošću bibliofilskog izdanja. Mi smo vlasnici 157. primjeraka. I treba napomenuti da je u našem posjedu taj primjerak Miroslavljevog jevanđelja, zahvaljujući darodavcima, vlasnicima preduzeća Kvin, Srđanu Paunoviću i, oprosti, ne mogu trenutno da se setim imena. U svakom slučaju oni su pomogli da se taj primjerak nađe u oni su darodavci tog vrednog biblioteke. primjerka. Izvinjam se zbog zaboravljenog imena drugog darodavca, ali je to, mislim, i ovim putem se zahvaljujem posle toliko godina. Red je pomenuti i zahvaliti se na tako divnom gestu. Biće izložen od rukopisnih knjiga, da nastavim još, da vam objasnim šta će još moći da se vidi, od rukopisnih knjiga Stoglav. To je jedan poučnik o hrišćanskoj veri, rukopisno izdanje, jedan jako vredna publikacija. Interesantno je da su se i u 18. veku knjige prepisivale. Dakle, štamparije su još uvek bile nešto do čega srpska kultura nije stigla. Tek krajem 18. veka prva srpska štamparija štampa knjigu na srpskom jeziku i konačno dolazimo do 30. godina 19. veka kada se u našem gradu osniva Miloševa štamparija, knjigopečatnja, čije knjige, čije publikacije mi posjedujemo u našem zavičajnom fondu. Jedna od takvih su Novine srpske. Original prvog broja Novina srpskih danas se nalazi kao jedan od eksponata na izložbi koja je u toku već 10 dana u našem Narodnom muzeju u Kragujevcu. Ja pozivam zainteresovane još 10 dana, odnosno do 10. marta tačno traje ta izložba. Znači, tu se može vidjeti primjerak prvog broja Novina srpskih u kome je objavljen Sretenjski ustav koji smo nedavno slavili na Dan državnosti 15. februara. To je izložba posvećena Dimitriju Davidoviću, u čojoj pripremi svakako učestvovala i Narodna biblioteka. U saradnji sa sa Istorijskim arhivom Šumadije i Narodnim muzejom. Pored izložbe retkih knjiga iz bibliotečkih fondova i promocije digitalne zbirke Kragujevačke biblioteke, biće organizovana i prezentacija automatizovane pozajmice. Pa da, ovo je prilika da praktično vidimo kako se rad biblioteki menja u nekoj bliskoj prošlosti. Svi pamtimo pri odlasku u biblioteku, nosili smo članske karte, tamo su bibliotekarke iz knjiga vadile neke karte knjiga, upisivale. Bio je to jedan, može se reći, simpatičan proces, možda tada manje simpatičan nego sada. Mislim, verovatno sada na to gledamo sa nekom dozom sete i nostalgije, ali u svakom slučaju vreme traži bržu realizaciju poslova u svakom segmentu života, pa i u bibliotekarstvu. I prosto trend vremena je takav da je potrebno do informacije doći što pre, što brže, što lakše, što obimnije, odnosno što preciznije. Tako da smo mi ušli u sistem KOBIS, to je jedan operativni sistem virtualne biblioteke Srbije, gde su praktično sve elektronske baze biblioteka u Srbiji, ne svih naravno, onih koje su uspjele da se organizuju, da prihvate taj sistem u svom radu. Dakle, sve elektronske baze biblioteka u Srbiji objedinjene su na jednom virtualnom nivou, takozvanoj virtualnoj biblioteci Srbije, i ona radi u tom KOBIS sistemu. To je jedan veoma napredan sistem koji pruža veliku mogućnost pretrage. Vi praktično možete sa bilo koje lokacije da pronađete, da se informišete o tome, o traženom materijalu, naslovu, temi koja vas interesuje i gde možete da nađete publikaciju koja će vam dati odgovor na to. Što se tiče pozajmice, ona je u Narodnoj biblioteci krenula 1. februara. To je automatizovana pozajmica
u istom tom sistemu. Ona veoma olakšava rad kako bibliotekara, tako će ta usluga u biblioteci biti prijatnija i brža za naše korisnike. U tom smislu što ćete moći da pratite tok knjige, da znate kada će knjiga biti vraćena u biblioteku, ona koju očekujete. Zatim moći ćete da znate, imat ćete zapravo podsjetnik kada vi treba da vratite knjigu i prosto taj proces zaduživanja, razduživanja, taj tehnički deo će biti brži, dobijat ćete informacije o svemu što se dešava u biblioteci, novoprispelnim knjigama i tako dalje. Prosto tu će biti jedno podsjećanje na istorijat rada biblioteka i neke informacije o tehnološkim novinama u našem radu. Korisnici već znaju, već su informisane, već dolaze, vrši se tehnička zamena, dobijanje novih kartica, kartice su sa čipom i tako dalje. Srpsko književno društvo pozdravilo je obeležavanje Nacionalnog dana knjige u Srbiji i istovremeno ukazalo na loše stanje u domaćem izdavaštvu i književnoj produkciji. Da li je obeležavanje Nacionalnog dana knjige ujedno idealna prilika da se pokrene ovo pitanje i da se možda pokrene inicijativa za pronalaženje nekog rešenja za unapređenje situacije u oblasti izdavaštva? Kažem, izdavačka produkcija je prilično intenzivna, bez obzira što postoje materijalni problemi u njoj. Mi smo krajem januara imali jednu manifestaciju Dani kragujevačke knjige. To je bila četvorodnevna manifestacija posvećena zavičajnom izdavaštvu, gde smo u četvorodnevnom programu, ali u više termina u toku dana imali okrugle stolove, promocije, predavanja o zavičajnom stvaralaštvu u raznim vidovima, prozi, poeziji. Prikazali smo izdavaštvo stručne knjige u saradnji sa univerzitetom, odnosno Centrom za naučno istraživanje Akademije nauka pri Univerzitetu u Kragujevcu. Prikazali smo neki presek izdavaštva periodičnih izdanja, imali čak i jedno veče koje smo ustupili našim kolegama iz opštinskih biblioteka, gde smo praktično tu zavičajnost proširili na naš šumadijski teren. I prvo zapravo veče, prvi susret u tom programu bio je susret izdavača i štampara. Štampari su se realno nešto manje odazvali, bili prosto manje zainteresovani za razgovor na tu temu, ali su izdavači bili zainteresovani i oni su zaista izrazili jedan opšti stav koji govori o tome da je skučen prostor, da je taj prostor zapravo za izdavaštvo ograničen materijalnim problemima i naravno uvek postoje rešenja, postoje zajednički projekti. Uopšte u kulturi se sve radi većim delom oslanja na entuzijazam, a mnogo manje ili zapravo samo ono što je neophodno se oslanja na neku finansijsku bazu. U svakom slučaju, cilj obeležavanja Nacionalnog dana knjige jeste afirmacija kulture čitanja, ali i zaštita pokretne kulturne baštine, pre svega pisane reči. Tako je. Naravno, treba da se afirmiše knjiga, ali zapravo ovaj dan je posvećen svim stvaraocima koji su kroz našu istoriju, s obzirom da je reč o Nacionalnom danu knjige, znači o svim ljudima koji su svojim delanjem u kulturi kroz vekove doprinosili nekom opštem kulturnom razvoju. Tako da u slavu svih tih prepisivača, prevodilaca, urednika raznih časopisa se organizuju programi na ovaj dan i mi smo zaista ponosni onim što imamo u našem fondu. To je, da ponovim, jedna čista ekskluziva zapravo šta će danas naši posetioci moći da vide. Te knjige će biti izložene u vitrinama zbog toga što je upravo naša obaveza da ih štitimo. One se inače čuvaju u posebnim uslovima, ali ćemo ih danas nakratko izneti, da kažem, da se mogu videti, a njihova unutrašnjost, sadržina će praktično biti takođe vidljiva, ali putem prezentacija koje će, mislim, biti jako interesantne,
sadržajne, informativne i mislim da se neće pokajati oni koji danas budu došli da prate naš program. Počinju u 18 sati. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala i vama na pozivu. Dakle, čuli ste, bila je to Violeta Jovičinac-Petrović iz Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Večeras u 18 časova nikako nemojte da propustite ovu izložbu koja vas očekuje u Galeriji Narodne biblioteke. A do tada ostanite i dalje uz Kanal 9.